Parabol bos megoting. Parabol bos megoting. Ana meri mapar. Peti la dien mo ma anda ma lo bos megoting. Jak peti ngari mo ma ana luo me war. Ma lo bos megoting. Peti ngari mo ma anda wa lo bos megoting. An jomo ken kinan me bos megoting dan mo ma te simple kenyu. Gina charo ERC ki dano mo ma te dogo kenyu. So chaj pe kono chaj pe yuega. Kadi yan mo lu bawo ye honorable boss lu team u beru president an be beru the vice president be Uganda. Ani yan mo boss lu team lu bawo ye chung me beru president makari ka lu bawo ye ni yan mo an be beru la lu ko president. Tao này lọc ấy này lọc à bằng kiểu cô ini pe lọc mới phơi này pe lọc mới nhẹ mo mero bien ka nhẹ cái canh anh thì cả lọc mà thì serious cái này nó boss lu team đã cái nuôi này cái này nó boss lu team chung mo beru president mi Uganda lu tua ano beru vice president an pu mo beru tek mo Uganda an jo mo beru ka nyara chu ne no mo keno ka wa de ga de ya mo keno cha wa oni ki nam mo keno ko men ki nek na ka lan ki ko men lu ba un ti ngelo ba ti mo taw an mere ma ki ti de miracle din unu ngelo ba ti mo taw ka ne mo no ba ti taw en boss no team be president ana be the vice president ulu Uganda bu very good Uganda bu very good ko da kar ka boss no team ti ka bien ka lo ga yamu chai boss no team pe ken ma en nen ko re en nen we en pe ruk mano pe nyuru wa ru ta ni ko no ken mi ruk pa down pa ken mi ruk pa down pa an ka EFC excellent arbo chance survivors ke ka bieno ka loko ma chayo an fu nen mere we an la me mo la folo mo nen we so hun jo man mo chayo chache u gwa ke ba an ma charo EFC excellent arbo chance survivors a day church a day yet miu so ko ma miu kan yan mo lu ba ye boss no team be the vice president be president and be the vice president ku ma wa no Uganda aron ku I am the politic ana ram tu unu na be ana dogo ku ba be ka yo nyamu ma ti abitu ngo kinini be president e koma da long me ku aron we ku da do bu nan ki post ma mega ni EFC la arabo chance survivors meru tu mi be president a boss ni go timu karu pop mai nan a for a bed device ara ko boss ni go timu kar ku pop ni better president ko ka ta na ba ban is becoming soon